He's gone. We're not joking, Anna. Anna, we're not joking. I swear, we swear to God. You see your jacket. You have to. It's okay. No, it's okay. Halaman ko, wala kayo, halaman, wala kayo. Halaman. It's okay, Anna. Halaman, wala kayo, wala kayo. It's wala. Ano, stop na, nandun na. No. Ano, ilan na. It's okay. Anna. It's okay, Anna. It's okay. Good news. Good news. Dali ka mo na. Print data. Free nga ito ba? It's okay. Ugman siguro. Ugman na. Ugman naman. Papalit pa ito frame pa. Ito, next lang ito. Hello, what's that? There's food. Ooh, smells like fries. Whose birthday di ay? Wala. I'm gonna bring my dress to my friend's house, and I'm gonna have makeup. Makeup? How old are you now? 7. 7. Good morning, guys. Welcome to my channel. What happened to this? Alright. Online ako. And nabot ng mga food. Kay si Ella, birthday niya today. Rolling in 5, 4, 3, 2. Good morning mga kapamilya, good morning mga kapamahaw. Another day na sad og magpasalamat sa Ginoo nga kita tanan buhi, healthy og syempre happy. Good morning guys, good morning Maria. Good morning. Good morning. Good morning Maria Pilingero. Kabalabo mo nga. Miraculous ka mga pamilya unang adlaw sa ilan. Done with my radio show. So preparasyon. 1,000 kami isa. Salad, with chicken, mga watas. Balo ba kakalimbabuya nga akong isa ka parisan nga sapatos na damage? Ayay ka. Na, So utangan kong sapatos na nilon? kabalo ba ka nga gadagan? Kakarga ko sa motor nahulog akong sapatos, ana. Aunungan ako traffic kayo. Kusilisan na ilabay lang mo sa. Wala lang gilabay. Pag-abot ulit sunan usap na nga. Isa na nagabugim sa batos. Gamay kay ba? Dako ang baboy mo ni. Ang style na mo nilito, nga ni effective kayo. Mangitag baboy. Oy, palitson. Tapos tagpila ang mga baboy karon nga mga dagko. Depende sa klase o dili kay mo kaila, mahal kasi ato. No. Sa gula nimo pamaba gamay. Yay. Kasi wala. Tapos pilang pagpalitson karon? Pagpalitson, depende po do kaila. Dili kaila 1,000 ka pero kaila. 500. Nakas mga 850 ano. Dako siya bay. Puray so naulog niya itong gasto ani nga lechon pila ni. 4-5-5. Di, for 5 daan. 4-5. So 5 ka pa. 5 plus palitson. Okay kayo, dako kayo. Lapa sa lechon trick. Wala, inayasumpay yung lechon tray, ano eh? Beri ka kalito Inglesero. Na ni silingan na mo di gusto makailan nimo. Kay may daw ka bay effective din nimong sandi bay. Dagkay may mangita sa mga buluanong pulo. Bisa di mura kag manyaki sug noong tuog gid sila sa imong mga. Sana nga lang kinangawag tong taga-upol kay iyan na lang kung ipagbala kay iyan na lang paminawon. Pwede magbala ka rin, bala kini sa radyo, sa cellphone na lang paminawon ako. Adi ato nang balikon, Asa man to akong birthday girl? Mato ko sa atbang kay manghiram ko kanang pampatay sa langaw. Tapos akong baby girl nedto sa atbang sa iyang friend's house kay magpa-make up daw siya.
Na mong birthday girl dia. Oh my God. Oh my God, you're so pretty. Yang mga friend, yang mga titas. Wow, my God. Why do you face like that? Smile. So, my God, you're so pretty. Wow, thank you for my makeup. Yeah, what's the name? Your titas? Oh my God, so pretty. Diyan lang ka magstay lang ka diya sa... Alisa, Okay, mag-prepare pa man si daddy dito, ha? wait, Sam. Mama T said I have to wear heels. Oh, yeah. I'll get your heels. Oh, sige. Asa man na to? Nasa back sa door. Then, What color? What color? It's color brown. Okay, I'll bring it na lang. Alvaro sa kuan langaw. Diyan lang ka stay para bugnaw ka na, ha? Diba? I'll get my heels. Get galing. Later pa kayo, wala pa man, ha? Tapos muuban man imong mga tita dito sa house, ha? They will come Mama 12. Yeah. I love you, baby. Bye-bye. Bye-bye. I'll just get your heels, ha? Bro, nabuhat mo siya ni cake si Wanda rin. Chef! Chef! Chef Ed! Pera mo ko sa imong pampatay langaw. Ha? Pampatay langaw ni mo. Imo ginagamit diya karon? Surprise akong cake. Ayaw tanawa. Pati ako surprise ako, ah. Surprise. So siya yan. So nagbuhat siya cake. Surprise. Well, sa tinuod-anay lang, we're half happy kaya celebrating half because last night sad to say namatay ang akong bilas husband sa akong sister-in-law, sister ni sa akong wife. Og kani pagig nga tito is very close to Ella and wala pa kabalo si Ella about it. So sila abilan niya nga nalan siya sa ospital, pero amin nakasulti sa iya nga wala na day siya last night pa. Hindi na mo gusto po to ng momentum, so baka later, I don't know. Dapat day akong ibutang nga tapan ni katong BTS kay ano na siya buang aning BTS. Batang taga-Suba BTS. Sus nagnegosyo kog coke, horot ni ron, logi negosyo gyud ko ani ron. Horot ang coke na to ni be, logi negosyo. Bro, bago naman to siya nag 5 years old, no? Karon 7 na siya. Ganito sa hotel ba? 5 years old man siya to. Sunod na, uyab na yung yung kao. Hoy! Taga-Agilo. Ella, So pretty! you're too early. Ayo, madam! Naibahog! Brother. Oh, surprise na. Oh, nasa'y bag. Oh, nasa'y balon. Napasa'y payong. Pay. Narang happy birthday. Oh, ganun din mo na. Oh. Muna yung nakalami. Ella will get mad. I thought it was Justin. Asa ni, buta. Pagapin ang lechon.
Kuha na itong karton? Ilan? Lagi nilapas mo. Sus, ang determine mo sa cake, magkamahal na kung magkatiguang ang tigbuhat. So, medyo mahal na gini na cake. Sa kanya si Sir Rom sa man. Ang maker. Yeah! yeah, come on. May nalas akong white na liwa. And thank you, Lord, because this daughter is really a blessing to us. Please continue, Lord, to bless her. May mong buutan, di mo suko sa ginikanan, and smart na girl, and more life pa, and tala ma-achieve niya yung dreams in life, Lord. Lord, thank you, Lord, for these people around. Kaya kanisya blessings po ni saya, Lord. Bantay saya. Despite of this pandemic, at least, Lord, nakaselebrate niya po ni sayang birthday. Thank you, Lord. Aning Westwood, sa among neighborhood, mga buutan ka ng mga silingan, Lord. At least, ma-achieve niya po naman niya ang birthday. Karong adlaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ella. Hey, happy birthday, Ella! Blow your candle. Tita is here and mga nanay. Tita, nanay is here. So what's the name of that? You heard the president. I'll expect to see you next week. Silence. It's okay. Tita Donnie is already in. In where? Where? What? What did he say? Tita Donnie is in. Tita Donnie is with Jesus now. He's with Jesus now. We're not joking. Not joking. You know what that means? You know what that means? He's gone. We're not joking, Anna. Anna, we're not joking. I swear, we swear to God. And when you see your jacket. You have to. It's okay. It's okay. Halaman ko, wala kay, halaman wala kay. It's okay, Anna. Halaman wala kay, wala kay. It's one. Stop na din na. No. Ano ilan na? It's okay. It's okay. It's okay. I know it's hard when you don't get the time.
the things you gotta do.